Eto mene posle neke 2 nedelje i tako bi sad trebao praviti neki kao cringe video gde kažem da sam se vratio ili da sam živ uopšte, ali pošto je to debilno, samo ću vam reći zašto nisam stavljao ama baš ništa zadnjih nedelja. Ispao mi je telefon i polomio se, što dovodi do toga da ne mogu ništa da snimam jer mi se kompletan audio preko fona snima. I to je priča ukratko. Pošto ja znam da me svi volite kao i moje polu cringe klipove, lupite like da bi znao koliko je vas ostalo aktivno. A ako nećete, onda očigledno ne pratite vaš put ninja. Imam još par ovakvih stvari nevezanih za klip da kažem, ali njih ćemo ostaviti za sledeći put jer se ispostavi da u klipovima pričam stvari nevezane za sam naslov. Kanceri, koliko sam se njih nagledao. Trenutni pobednik titule za najveći kancer koji sam ja pogledao dobija anima Evil or Live. O samom imenu možete uvidjeti već prvu glupost jer ja još uvijek ne znam zašto se ovako zove jer sam naslov nije povezan sa animeom ni 2%. Radnja se dešava u nekom sadašnjem vremenu gde se Japan setio da napravi zatvor za zavisnike od telefona, kompjutera i takvih uređaja. Naš glavni lik Hibiki je također zavisnik i strpan je u taj zatvor. I sad mislite, dobro, to ti dođe neki popravni dom. E pa ne, to jeste legit jebeni zatvor gde smrt nije ništa neuobičajeno. Naravno, Hibiki je retardirana pičkica koja to ne shvata i odmah preti da će skočiti sa zgrade i izvršiti samoubistvo. Doduše, nikog nije briga za to što on hoće da uradi jer njima to dođe još kao olakšanje jer imaju jednu budalu manje. Čuvari su također gori od onih koji možete naći u najgorim indijskim zatvorima. Koliko sam shvatio, valuta ovog zatvora su telefoni, tako da će bilo ko od zatvorenika dati sve za telefon. Prostitucija i takvih stvari naravno ima jer nemam pojma, očigledno je nekima bitnije da ble na Instagramu nego njihovo telo. Šta ja znam, likovi su baš autistični. A glavni čuvar je masohista koji voli da ga direktorka tuče i bičuje. Animacija je toliko loša da je postala smiješna, više se pomeraju slike gore ka dole nego što likovi otvaraju usta. Također urede onaj film efekat gde uvale black barove preko pola slike. Kada glavnog lika dovoljno ujebu i izda ga njegov gej drug, onda bude strpan u samicu na par dana ili čak nedelju, ne znam, ne sjećam se tačno. Lik krene da vežba i za to malo vremena lik se napumpa u pičku materinu. I tu mu se menja ličnost, od pičkice postaje edgy kao Kaneki Ken, onda on postane baja, krene sve da bije i uzima kontrolu nad zatvorom polako. Zatim traži svog gej druga i onda se ne sjećam sljedećih par epizoda jer mi je taj anime inače mnogo bio bitan u životu. Romans deo sa njegovom drugaricom iz škole je bio toliko nelogičan i glup, gdje na kraju zatvor biva pod požarom i glavni lik umjesto da trči po tu likušu, on ode da trči da bi pronašao svog gej druga koga je našao na samom kraju i bam, to je sve. Od početka do kraja sam morao da gledam nelogične i glupe odluke likova sa sve onom jebenom odvratnom animacijom. Nisam rekao još sigurno 500 loših elemenata ovog naslova jer ne sjećam se skoro ničega jer sam koristio tajnu tehniku kada gledam ovakva sranja. A to je većini vjerovatno poznato umeće, spamovanje desne strelice. Možda sam pogledao i neke gore naslove, ali šta ja znam, ovo je meni ostavio najveći duševni bol. Eto ljudi, zvanično sam se vratio, nadam se da neću lomiti telefon u skorije vrijeme, pišite komentare ako neki specifičan video želite od mene. Nadam se da mi kanal baš toliko nije propao za ove 2 nedelje. To je to od mene ljudi, pozdrav!